pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal, snimamo novu epizodu samo za vas. Riječ je o GTA 5, naravno tu je sa nama Marija. O, vidi auta oko moja. Jeste, tu sam i ja, pozdrav. Pozdrav svima ljudi, dobri, šta se radi na estradi, šans. Tako. Da se radi na estradi, ništa. Trenutno ništa. Slušaju se ptice, ne pjevaj, Bog te ne ubio. Retardo ptice, živi. Prošao sam gdje tramvaj prolazi na ovom GTA. Šta ću ja sad ovdje govoriti? Ovo je trka, na trci sam ono GTA. Ko će to pobijediti, Boga ti. Ja, znaš kako se meni igra GTA 5, čovječe, ja sam ga igrala, bila, znaš koliko. Ne znam ja kako da skinem ovo, neće mi se skine, ne znam zašto. Treba druže, gdješ ovo pobijediti? Neš mene povrijediti, smiješao sam, MP4. Joj, samo da ima sa hidrolikom onom, kao što moraš skakat ono s autom, ba. Nemam pojma. Oho, ovo je prvi jarane moj. Udri, jebem li ti. Joj, idiota, ilaj da me zgazi. Jebi ga, brate, kod njih bolje auta, kod mene auto konzerva. Gdje malo zavagaj, gdje, niz dugo. Evo ga sad oči, jao, falim ti Bože. A pretvaram je u MP4, zato što ovaj tvoj format nije MP4, vjerovatno. Nemoj bacat po krivini, jebem ti, mater. Jaj, Bože. Dobro je, drugi sam. Ajmo, deri. Ajde, možda obrišeš ovaj, posle kad završiš. Ajoj, sad nađe. E pa, znaš kako? Prekini snimanje, prekini. Ma čekaj ba, da završim, začas ima ova trka. Ma isključi za snimanje samo, F9 da stisni, pa ću uključiš opet. Znam, kad prekinem možda mi izbaci na error za ono govno. Ovo je drugi krug sad, jebo. Nek si udario, crkni sad. Evo, možda izbrišeš skida mi se ovaj, sad. Sad ti ja rado dao e-mail i password od kanala, ali ne mogu snimam. Eno, vidi. Ne puštaj klip. Naš. A? Nemoj puštaj klip. Ne puštam. Da mi ne bi copyright izbacilo. Misli, ona dva si mogu da biš dva copyrighta bio. Vidi, evo, prevrni se s autom. Jebote život. Ju, jesam ga zalijepio za zid, samo da vidiš. I to na najbrži što ide, jebo mater. Aj, ne vjerujem šta sam uradio. Ja u rekversijanu udarim ga, samo uza zid ga zalijepim tam. Jedno ga izvrnuo se kukamila. Aj, brate, mili, drž fige da budem prvi. Vidiš. A što ovdje moraš zavagat najviše, jebote, otac. Idemo, baba je prvi jarane moj, ostavio sam im baš fino.
Au čoveče, koliko ona mi se skida ovo moj. I da će biti balkanski igrač prvi i hoće, bit će prvi. I pobjeda je naša, ljudi moji. $200 sam valjda dobio i hvala vam što ste me gledali, pozdrav za Mariju, našu dragu gamercu i vidimo se ljudi u ostalim gameplayima, tutorialima, hvala što ste me gledali i veliki pozdrav od nas, vidimo se.